Anya laki din! Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leah's Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhuu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo magayam nana. Na yung pag-abigat yun. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito sa salon mo. Ta, amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di Oh, kita niya ti paramid yun nana. Isimpam man day ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo ti panawan. Summer nga minen. Aywan nana. Ay, ura siya nga ron. Kit marik na akong di bara, ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya, ay sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti ko ko. Aywan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige. Agi na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga day bakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Asino man ang tikap-apang? Day di man eh. Kita ang amin day ti vlog ni Bading ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom nga min Nag-commentak pa'y nga rod. Nagpangit day ta salon mo kudak man latan. Nagturid ka mo tanan ng ibagay tikastan, riya. Apay ko mga agbuto nga kutpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leah's Salon kon konana pa'y Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anya nga itin-comment mo. Malalasana ka talaga. Iso nga in-comment ko, naggalas na ito salon mo, kunakon Anya langan nga itimakunanan lumabasa na ti comment mo. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din. Naiina. Ay, Diyos mio marimar. Unay da ito ako nanngay. Ay, sus. Oh, Nalabas. kasalamat lad. Danang kadal di tatuldim iti panagikis mo. Ay, kita man da ito comment ni Andrea dito post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Apa nga akastama tante ikumkumit na dahi ta babae. Nagalas ka no ti salon ko manong. Ay, pakanawam, ay pakawanam. Unay katalas tog na da ito yan, babae. Naka-abroad lang. Kung namot lang no asino, nga guyawan. Di ka latabay bayaan. Grabe. Ay, nyalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyari sa abroad. Ay, Mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda dito Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't di manong. Bayam lata, bayam nga uyawan na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, man, pudno dahi nga imbagang manong. Inayon mo pa di aday ito income ko iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh. Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalata ti makunkuna nga income mo. Husto ka manong. Sana na nasken pa mapanak agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyaris laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka iti OFW. Idol ko dagita. Ni Andrea laang ti saan. Anya lagi din day tao. Oh,
ato ito script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script na ito, 5 nga anya laki din, kan 5 agasat itibiyag. Apo, nagadumatan Leia. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando, amumute na niya, umadwa talaga ito script ko, no adumot bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andre iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod kat, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagidya basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, kit mga ipapa iti idea asuratak. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagitaman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no anya launa, di pagkaskas yan na, di babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, kit mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Nakusula nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kid aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya katak paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know? Malalag record tayo kid din. Nakasagana pa yun na ito yung tripod ko tayo. I-video man, nagiti drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bash da. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kasla guuyong, di ba? Ha? Nimot man Leia, dahil tabuy-buyaam. Wan, impose naman ang dati pa nagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunamat lang no bagbagay na ti pa nagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay akasta unay ang asar katunggal at na makita mapos ni Leia iti Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, payman ta kumentak man. Pitlaang. Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man. Oh, Diyos mio, Marimar. Andrea, nakababay laki di kan na. Nung makita na dahil ikumkumit mo, huy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy. Saan itan? Gaputadak mo tan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay basta! Mabwisit ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kunam na nagdadakkel ti income na iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan, kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko na kastoy. Kitaak man tilain mo, abakla ka. Ay, apo! Agbash lang arodan. Wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea mutlaeng, kunana, katawa kan wakatawa yung drama, ngam saan ko kanumot abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulong ba kano nagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga. Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tigat nakababay. Ay, nakababay na talaga, Ay, apo, dahi nga, Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Diya timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga rod may pasimpa ti balay da. Dahi tang arod gad. Isumot lang taday ti panunot ko na ita. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti tayo babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na da tao ti dakas. Nga ora isoma ti mangirugrugi iti apa. Di ka lat nabaybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmun ti may gatang iti semento. Tapno malpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao,
Apal dalaang ti dadduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka. Iso anagasat ka ading ko. Oh, nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapawa kaya anti-construction supply ang nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, iso tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas mo tin Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mutlat na. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di taanagan. Ay, husto ka itinayta nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't anagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngambay-bay ak. No iso dahi ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyang ay. Go! Dilag ba inday nga Andrea? No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amlaang basang. Iti da ito'y akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay la ko ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabrod. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din. Nakababaing kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko mamabainak kan kwa na. Nakita kami ti pos ni Manong na abrent iti kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa'y dahi dya abakla ta nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makapabalay day dya bakla. Kakarampot lang di sweldo na kunaktumat. Saan akas kadata dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang ngamnaskan pa yung agkuskus ta iti kubetang sakbay ta makasweldo. Nagbangsit pa ngam ni baklang uyawam. Oras saan nga agkuskos agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw ka dagiti OFW? Ngam no si kangamin anak uyaw. Day tantirumpang ken ka. Adamat tinakita kapos ni Andrea nga umada ni kanun ti panagawid na. Oh, kasta ka day, manong. Kano ay ka na? Diyaga mo. Basta nakita klalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid. Damno may naipakaamo dito lugar tayo. Anagado ti dolyares, urnong na. Sapay la ko mga ruta kasta. Nakalaslas-tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat kami nakasdya iti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi manong. Idi adapay ni Andrea dito Pilipinas. Nalastugan. Di nakarakaro man di nakapanijay Saudi. Mabay na anak kumaita do palastog na no napan ijay Saudi at turista lang. Ngam no kasdya mat anapan ijay ngagkuskus iti kubeta. Sakit naglastog pay lang. Ultimo. Isuma. Naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada. Ngam awan mo nga ron. Sa bagay, puloy da nga di kasta. Kan may sa, amin damat nga kakabsat kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat agpalpalastog nga awan mo ti pakakitaan, mano. Kababain laeng kadagiti tattao. Anya laki di.
Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa yung aldaw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Nina naman. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunakday ta makit-kitak nga men dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raw. Anya? Total, kat kasinsin kumot ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro urnong mo na dulyares. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamot akastaan? Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla, ngam look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas ikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam ka dagiti kakabsat mo. Saan kayo unay naglastog? Taawan mo tilas lastog yo. Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si Kamat Gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kamusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyares nga inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga eh. Abay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Pa-share ko naman. Si Kakit Dimat, angaw ko laang matay jay. Angaw tarupam! Amom si ka, nagalasa talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunam lano asino ka, nga guyaw iti pada matao. Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya. Naimbag ko mga rodano, nagawid ka, kit 501 a Levi's, dagiti kawis mo, kas kada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Mom, sakbay ka nga guyaw, kakarampot ti sweldo. Nasken nga da napanaknakam dito yung lobo nga pakakitaan. Mapayinak kumaking ka no napangkay dyan Saudi at turista laeng. Saan mano a years mo ijay. Agpada tala nga makipurpurdiya laeng. Leia nga. Layak ka, dilam na eh. Da kayo lang di pamilya, naglastog, ngawa mo tilas, lastog na. Anya laki din. Apay niya tilas lastog yun ayang. Kapuno ka man. Anday ta, kas ka lang harod pimpiman nga po iti na ibagbagana ken kaday jay nga inuyaw mo. Alice. Di ka lang amin maaklon, pimpintas si biyag nang ka. So akas ta kakenkwana. Saan mat akasta? Oh, apay nga rulakas jayating kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasan ken makaunget mo't Saan na maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem nga ti ibabas mo. Promise, saan na maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan aga puta naka-abroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang si ka. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Manong, kaya't kung ipakulot dahi ti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man. Kulot man unat tibok mo.
napintas kalat. Adayta ka manan ako na akon, manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din, ito buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, manong. Ika na mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano ikanak ita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapang ka na ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipaker ko laeng ti buok ko, tada 13 month pay ni manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun ang mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati nang rag-abok ko. Ay, katwa na beshi. Ay, katalang arot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no iili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado da ita. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawatakmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang aya ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, auntie. Naimbag nga rin sa anak na panigi parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang. Ma-imagine ko ti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanya, ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Ni auntie mo. Pudno ti bagbagak, mala, agina nakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalat tatadamot ti kape. Sige, ante. Agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maalat ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda nga men, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain a bakla. Sigurado na ita. Amo mo tinagay ang agasawa ka pasigada. Piling na mo yun. Feeling nanto manan, kat isulaang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman na maalak ti 13-month pay. Ikang kay ti pagpariban mo. Agyaman unay, lakay.
nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano nakang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino ay tinagpakulutam iti buhok mo ading ko. Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Manungay ti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam. Santog baliw. Nangina na iti agas nga inusar na iti buko niya. Alangaron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13-month peg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang di sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudakan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na? Ejay ka no parlor na anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapangkakadimat agpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buhok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada intan ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kanti buhok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puo na yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tana ko na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Dalabat yan. Ha? Apay nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita. Naimbag man ta dito parlor ko ti imayam Pureng. Wan amat, si kamot ang Timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na.
Apay, ipakulot mo matay tabok mo. Saan, ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alang almat nga ipakulot ko pa ilaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, ante. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, ante. Mala, mabalinday tanpureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yung tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apay nga, kasta mo tilangan pa kay. Unin mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na Diyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo, mau? Nyan ti mo na nga rod! Anya? Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat tama nga isaw. Anya laki dik, imalas topay. Anya? Siguro, sa ngayon narami daw, so nadya mo na titrabaho na Diyo. Kasla paraw pa, umay. Unay mo tilamayan na dita po mo, umay. Isugarod mo't lang ti pampanunaw taglakay. Alabayang, tamakangag kanya na dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na Diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kuwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam anton. Nagsapa ka man ngay may ti parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika pa muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya mau. Ha? Eh, kwa, mabit lang anton. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya! Tapnan mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lang. Yung mama mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya ka nga niya. O managbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na maiyam. Mabit lang. Tapno ang bombatan niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung pariban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti ropa na. Anya? Buklaang ti pumintas, Anton. Saan ko apakabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya itirupa na. Anya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pagpabasulan. Nagpariband kat buklang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew! Nakababaing! Ha? Anya man ang databisi? Diyay man nga Anton, agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, kenkwana. Tawan ka nung nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan Anton. Konsentidor mo yung asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni bakat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na.
Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, beshi. Pirme, beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat plinansyak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, imay di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariband, buok lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot nga minay, ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Auntie Mona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Anay! Nagsakit na yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kita man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Jakto kaya to, nanang. Kastoy matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya, ta iso ti mangkadwakan ka ditoy. Mababain ako ni ti kasta nga raramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umayday jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo ti nagpasikog sa ita, aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mangkadwa iti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige nana, katagyaman na kiti pa ng kadwahi at asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy ka sakit ya ganak. Sana ko man na nagpaspasikugin ka. Anay ko. Una ka matulungan. Nagalas mo titigos tayo magbagam. Kababain, nagado ti makangag. Uray pa yan ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos saan nakarkaro asumakit ta tiyan mo? Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute mo tanti ka anangkak. Saklutak man. Ay, inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day, no kasano tirigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta, no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para saklutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga ko tirigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa'y wano matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakpakitak abalasang kasta? Ibagbagak laang tirigat na. Jakmat kayo ti agbakbakit abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak di nakmapampansinan ay. Gapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti panagsasaong kanya.
Siyak matan ti pabasulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayatan tamatadwa. Kasla siyak lang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko lang mat ati sakit a marikrik na. Tapno mariknam mat ati sakit na. San lang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti taddo mga agan anak ijay. Kat saan damot a pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan na bali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Amangan no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Amangan no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasdyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang palabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay ah. Imbabay na kaya ospital. Ayop ka darwin. Naamok la kumaakastoy tirigat ti aganak. Diyak kuma nagpaspasikogken ka. Kung kunanakit din. Anya? Nay, madimot ang agpaiso da itang ibagbagana. Kababain tatang. So imbes nga si kaswag. Kat masursuro na kinkwana. Naawan ti ganas kong kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga minti aganak mo. Iso nga agawid kan. Tamapan mo awiran di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang. Kat napananangay. Dakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Gapo ka dagiti imbagbagak iti ospital nanang. Sambo nga may na nasaya at dagiti imbagbagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Gapo iti sakit na marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kenkwana ta si kamot ti nakabasaw. Uy nanang. Nagkidawak mo tan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamot papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga ron tinagam ko kadagatin sa usawang mo. Iso nga ron nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawa kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamot tan Dakkel magaya mo yung taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuan na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko ken ka. Ayun mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti gawa ower. Paglablaba? Ay kat pasaron man yun ani baby. Ha? Tapno maminsan ti panagrigat ako nada pare. Ah, saanan pare? Huston ti may nga anak mi. Apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Uwan pare. Amang ano pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay kalbit ka kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamutan lakay. Anyan ti problema maya. Dakkel ni baby. Oh, igat din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakkelan ni baby. Ngam aging gaita. Di nakmatan pagan Kaputadyak kayat nga agsikog ka. Mailiw akon lakay. Maturog ka kit din.
Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti pabasulam. Ay, saanan lakay? Alan anya kamutan. Manunabulan tinapalabas sa di nakpagan ano. Ay, nagpintas at talaga to'y kaanak kakmanang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manon? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Agda nga rod asawam, mabalin ka dimot asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manon. Ne, apayan manang. Anya di mapaspasamakkan ka. Adon samat na kan ko na ikontra iti tiyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan anakaskas daaw no aginaw ka manang. Taadamot asawam. Kinunam asaan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay madanday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanaan ti asawam. Tsak matam mo agsikugak nanang. Naminsan lang mo't nga day naramid mi ngam nagsikugak mat manan. Kat normal at adakit nga ron asawam. Nuapay kat nga mina nagrigat ti aganak Sana bale, basta inton dumakil lagi ti anak, kat nasingpot da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day ta tinasakit. Sa bagay mo't kit di Kas kumakandalya nga anak yaw, kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemahan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itamasikog ka manan. Indon aganak ka, papasulan na manan ha. Jak maam mo agsikuga. Aday amot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak ya sa asawa no kastamad lang nga agwalakan o aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas si kamot tinang pilit kanya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikat ti kong balakan ka. Sikat ikalbit akalbit. Itataganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Isuatap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Nulay tati ko nam di iso. Ala, daras sa marunta ka na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti palang ibabain mo kanyak dito. Nakamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay saan tan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay may kadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak mo tin maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang,
Kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duwan ti anak yaw, sa ita agsina kayaw. Kat isumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kasta? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madama nga aglible, burak nanang. Diyak kumakayaton nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastan tumang nga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak ngayon kasto ti ugalik. Kat pangaasiyo kumata, kadwaan dakpay dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpor, may nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yan, apanaganak kon. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos, kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga ron kahit asyak ti pabasulan na. No kasi nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa arin agsiksikog. Nagsimplian mo ti parikot yun. No saan na kayat ti agsikaw? Nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay kat iso at agrami diti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti dayta parikot yun pare. Nyalaki din. Darwin. Anyalakid din. Apay nga agta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ang makarieng ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamat lakay, kailiw kan. Anyalakid din dito. Aday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Tirigrigat mo ang anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak payat ngagsiina ta. Pangasim ka di alakay. Oho, di na kon maalay, ti panagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ora ibagam asan ka nga agungot inton aganak ka, saan muntumot laeng amatungpal. Talaga saan akong ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manon ngagsikog. Agpaisaw? Wan lakay. Nagaramid ak iti remedyo tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta, Darwin. Iso nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alaan iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Ada solusyon na ako nada. Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.